bra na obedu ha obehu nyame animonyam ene ne kese amen. So I'll shoot you straight. I was young for William Pempens. Where do they? They go for family dish. Maybe beneath a Brunia who fed you. No, best trodo amateur. Pia. Anima, nothing. So 3 days in the malaria. No, I'm going to make us. Men, check with our malaria crown, many baby pa. I saw Minda na ya brain pon katachi. Me nim senya mitinti no. Me ba no, me boa me ho. Mo aso adro ni nie. Dawood heba Mr. Adro wi me yire dom sima. As a corner for one of my wedding. Dawood heba Mr. the mammy dish ya chess or call bit my friend to see ye. Bra Bema. We didn't tell. Dawood heba Mr. Safinina running. Enkratui FD Ajiatu. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. Me could brew. Who said Dawo complaining with Sissini Koowaa. Epe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who drank a sepan and ne. Me could brew. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A yoko ni Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Snassi. Namen Sev. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memejina Brani. Na a yemme. Ah! Na Edusa was the same bravo we. Sudi, maybe come on, mammy, I drum one. Hey! What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep yeah, I'm sorry. Obie to me. I just have pain for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA, I should share a dreading cat to him. Ajia to say a ye. You would D4 and you would D4. O D4 na ya boy you for bad. What is a war for Lumba? Metabo Nidino or no? And then maybe more quote, no cotin and Numa Sem Simape. Now one who say, Upe baby pa, Upe D4 bido, Akobata noa. You were D4 mu a hodo. Minimo how could I how or shabo down for her and Ayaba how be Hunina, Moburafo, only be a Panabasa swans. And it is a woman say, oh, Yalena na catch her on 1 mile baby, I'll better. Now I'm more Dianiedi, because this is a Ubenyahoto. Now Ababa Bedi Adanse. Yamensa one so near my way Brajene and Tiasia so coso. Now what be a compile body a japecrum and I was a woko. And it is a woman said, Busumi be all 91 to be I wish be able to prepare. Now what baby Busumi be if you had a tosumi no and for number they go if you didn't so the papa. Yanko, no D4, a tear and Numka Sakatu and I was out in a Numka Sampa, Ubo Ebertoyam, Yanko Henema. Your friend and I are D4 and B4. No way, Japeku. I don't know the Maya power say I'm fan chapwa. Media media and say, I don't know. Yamamunginachi, near Mama Koowaa, Ed Mobako, what you made this to Kumawood TV. As usual, meeting the Diane, do hene Gemfi Quate. If you celebrate, a consistent and watch and pay mobile body, yet the stories making headlines in the world of showbiz, I know, and yet April. The person who dear custom our social media and so all around the globe. Or probably in the world of entertainment. Yeah, first that Emma Boaphobia or more asoyasne, Emma said that no. Yedi Jumedi Ebrel as the PSC and Koma CJ Fashions, Kumasia Mekuma or Jebre, now Oshamatade and Opebiam.
opesa wo so ho yefa atade bia opesa wo hye no jebre na dru amekomu kwa de a ora kwame asamo ase obepma tade a show obekono na bi wo hodeda you select your size and you're free to go event bia wo kono just tell him say me call outdooring me call birthday party me call wedding me pacho obema ho atare amwahye amaho IF forgive me today I'm worrying me I didn't come for your dress today me pacho da ma so un subscribe to your channel ya eya na wa subscribe se ne be ya won so no ye ba online pet na se ba live pet na won so no wanya wo chefa you stream live on Facebook Kumawood TV stream live on YouTube Kumawood TV share for others to be part of the program. Mr. Wada, Edison Center for a better one must say and I pay. Estelano, one more a crash said in the Jumedi yet a bro. Me pacho, Sebane say infection sink it, and a city. Why Edison say, Jabret nano momo capsules, navy, your friend Edison herbal capsules, Umeminibia, Oba, and Sayabo, and if you want a berry collection, Eddie amount, Bema, in so if you bear mem. Eneba utimu se eyin san ketenkete obema ho we de nom Edison herbal capsules ebe yunkonya ama bibia aye fanta brutal obi na kan le be awon so akoma ebeto yem wonya o mesha ne bi na no ma koko edi yade bia isuma ni pedua no ebe clean no ama akoma itime ato yem wono madaroma ena no pay yesanso ababetina ha omo number no e release screen asia na wajebre na wafa na wonne eye edisafo atwetwe nkomo wonu akira kwan e wo soame macro golf lane station ho na wono mbutu a edi wonjuma ti wobotwi na bedu kumasi abontene soa wadaroma wono ebeye wo moa odifo na ye bo a jape kromose bra odi shebi o ye no ma ensisi so no wo de bedan na odi no bena ha man ni donsi ebesane ade ede amawo amabo nsem prapra ede amano menye ja ho bent na wonya hu se o show science bia se be preduasa ensem fata anase enye usual to you what they are say whatever no na wo de na akwakodan papa na papa aye wo moa mi so ne number no etwa fede e wo screen asia fa na wone no etwetwe nkomo na onya wo sanso ena Dr. Dawood the Dawood ointment aba Dawood Mr. Okom wenya Mr. ne bi na no ma na refi be dwa na efu ni pediem sanso ena ointment no ebeto ade ncheche ewo body no say tutu o chika say we don't pay o hemfa e ma bibia aya adwebro na wonso no enije ayo wo dia if you say when you apomuden a wontime nkwa adwuma adwuma bia wo ye no apomudin no ho a wontime nye enti wo dia ne say sebi producer da bia no say wo ba bia wo ya etutuo waposo no ba bia obi on ma oda so record me so wakakete no so wontime sorry enye ono a wabre jonko jibi na fatebo eno ano no bibia be ye fine wonum ena asomasene anope eme ye dwumedi ye de bro ma men kan sisu bi mo say you stream live e wo Facebook Kumawood TV na you also stream live e wo YouTube Kumawood TV and see obi de kai or say share for others to be part of the program. Then you subscribe to our channel as well so that you will love all the videos that will be put on there for you. Later part of the show, we're going to open the telephone lines for you to call us and then contribute to the show. Sanso and America will say drop your comments, your opinions via the comment section. We're going to read all of them for you. There's a WhatsApp line on the screen as well. So you drop your WhatsApp messages and then read them for you as well. Of what I say, Bemena, yay, on us what I say you, Mamma Wakaba, Nafino, yeah, fast stories, no, and just so. Of yeah, good, I ain't. Bocody. Never say America for now, Obama free America. Cakes here, I know the petticoat. You be any day. On my video, ye bedding. Yes, some more. And I'm the one who said the Lord to Muaba. Eh, I mean, say, now, yeah, church, the Krubia, never be at the poor, and good, and that, no, you know, Baba, Coquacra, Uncra, 4 million in and out, down to Mincoma. At the same crisis, I just say VIP for cities. To know you and Oba, Bacodia, as a Tambia, no more concrete, or at least 1.8 at the mark of mobile 1.8 to almost 4 million and some word to Mark of Knaba. You'll be my, see the junction yasu, who also by junction yasu, 17 cities. Hey, 1 city 70 pesos. Well, her junction, Hanny, I say, had you 2 short. What you have nothing. Indeed, some penny for ye, see ya, now cocan.
Naturally, Jonas can almost so ye penny. No, your penny in no 2 Ghana, the Asatra man petrol when you free. Now, to me, near what better theatre say and find the Juma Mayama. Yes, I have a boo up so. I had to petrol, now Kakana was no, you don't know, Muddy did see if you know, I had to petrol, young Sabian then, but you're then. Why now can I say, and count one? So, me, I and they are enjoying. And yeah, a taxi, I know what did you feel? Whatever this time, certain people, you would have been bad as certain people, let's see, who can hear to. Ubi abe wudi but on said your own boy we and a young moja hoko. And you been your maybe your Jimmy Kakran, no more you maybe I know the support to the Bumbunia in Echo. Do them one goes to Yamis, I say. Ba, Brahma Shona, away. Maybe I said I was a child, and I'm saying, I said some more. Somewhere. Okay. Catch and say, you know, so. Yes, Yamanachi. Yamanachi. And so, Akadiaka. Yametiasi. Maybe I very fine. Oh, catch and say, Major, so fine boy. Major, so me child, no pay baby, I will be a Yaman Kaho. Most more boy, Juma. Because most mobile boy, my Tifini, and Incarnate Homo. Now, I may any agents trust me. Lover boy. Yeah, lover boy. Wouldn't be a time penance them. I say, oh, yeah. Or a gentle, exactly. Yeah, they are penalty justice. I am quite some fun with you to the organization. Local council, just mean, and I'm respecting you. Son and near but no respecting. So I should have to church and promise in him until a boon. So, so boo one trim plambasa. We don't go for your church and plambasa. You are also all your crown because what do one man to boss no? The other cast on your crown yet. Umu, a woman to church and pro man is Zuma falling. Yeah. So. One pastor is Rob. It will be a good morning to you. Thank you for watching us today. We are so grateful. Say stations no other so, but what you see, I don't pay. Yes, so yes. And I don't pay. My first story, I'm a day bro. Yeah. Just say social media say men can say truth so say dear you say just say e mun some enko dada agrada de be twemu koye and then some dear Captain Smart dear nam fa abna kokko dear nso nam fa ene adeadea wuti say enya dia sebim prediasa ye be da so ra ye ntehwe e wo memu ha e da so say Nana Brown so abetutu bi abeki kebi e de akire e Manase say you know I'm right Manase say we try to area to so Madaroma is a calcum. The Junico Quinum may video no. Nayamba, stay with us, Uncle. Now, some are making Nana Brown send me bois, Ombra me yinano. Oh, yes, Ombra me yinano. Now, me say Nana Brown, so was sin the book, say or no Nana Brown, Osubem Penino, or my body would be a boy, my body dear. So was saying Nana Mesila, and you know that didn't come out, Osubempa. I could do no command 1,000 Ghana. Again, never catch any so Osubempa Ginny phone. Edition wardrobe mutumu, did key or two, baby and son of war banana better. Say again, the Becca yet, a credo Osubempa now, the Bema Adju and Yajuma or the Tenasumano. Say again in the Kaya, get some Ramabon Woodia, Namusum Bogenidia. If you are Claudia Mobiamisa. Na mesumi mboga ni dia osu bempa me ne yefami manase we change agro na anem ya hye ne be ye de mu pesa mo divert my attention and to kwa ne be ye me ne bloggers binom me ni time tema me jina na pio dimu se manase papa osu bempa ne me nada ana wo se papa osu bempa ne me ada manase inso emi di gu fom manase se papa usu bempa se me peda ana wo se papa usu bempa ase me pe no ne me adal one me da me ba ma woni mpo papa usu bempa enim hu bi ti me kunkoye DNA test manasi se me nana me ma papa usu bempa girl na wo de to me so se me ma papa usu bempa girl mama ne girl na me na kasa me ba audio no many girl na all canon. Many na girl no open all tradition image. Abo and I don't go girl no.
na don't go next level o chechirem obi aba akola ma fa ne se me ba amene ne nam menua ketwa amene ne nam na wo utane sha akola image egu akola enwu fi wo stressing on her name sa menya sa na so ya na piopio di ma se mame manasi inso egbu foma me ma 3 months manasi on modam manasi modam no need wo form me nku because we HIV positive ewo ni de oye den obewu but me jana na piopio di share me agwe ni akola maya papa no wehu na sister na ne Nana Brown ena yete ne nka no na senia nananom kra ka yese ade a yede nsaye no yede nsuo yi a yede so eyeye tibidim so obi betina bebi aka se na sister we serious pa nsuo na odi bodu ya na mo amuni mama mre na ya na ye mo sese bi we mfa nsuo sebi emfa emodua ena me ka kire mo so nananom se ade a yede nsuo ye no yede nsaye eyeye na manfa nsampo na me de mano keke yese anu edi nkyene eni meku no eno so yede kasam to so a eno so eyeye ayasemo ofade na ekosui dan nyamia nim no kure ni sanya adwuma na me na da bia metufu a ka baba we asem ka me ma no nkam omu ade okasa basa ne bia twam se do yimasi wa di matama bra wonnim me da na okotena ba bi ne ye kansa dem je so that sa na ote na ohun se ni patimi creative bia no akeka na inshan Kenya me say sa akoko dunia no amayebi be 3 times anso sunto bi antene ano opese onka ebi na akosene na yaso da bia meka se ni onipa gu twa stop pepe se na obi ka bi na ya okure no de watima fansu okowiem adi gu fom akansema ma yanyintum se ni ode to so nya no kure ba odi di obi nora no na odi oyo okay because open social media trending na meka chen se esinu ya bohu na eni nyina so na nyina sa engineer walking akeka nsema to nipa bi so pen na omo de chene dia e na ono afa wo yesi na pio no kura wo hu no na ayo so kura pio water ntine no no peso nka na pio water ati bia pio water so bia no me ma tete frena na pio e bia na onim enti dan ya meka chense manasi mu no type no ani dua ye bo omo no nya bi na obo no sa asam ne ya no kura wi na nkoya ne he okay e dua de o bona free so ntime mo a ani o free nya mintua neka ya Christopher de no wo so mpe no na wo bodua mu dia nso so dia snap o fa gufo na kro na ni nso ko no so yensu dada wonsu ade commandant mi nya ne fe emi hu se Christo mu dia bono na ya no ya fa nsuo na ne osoro dia kasa na wo ko free nsuo dia bo obi dia dia o hia snap yensu ne de boni bakro dia na ade ne kosu aka ho na timi ye aduma enti nse de osi boni dia no mi hunu no kure bi ewum ene nokure bi aduane betimi dia ba ndi so besa Ghana fo anyini ni dia ono school wo dia bonim na ye hunu ni amanasi so beba beka na chi ono school to say dey to say wo nyinya oginya media wonya nsuo no na no nka he omo awurade di ontua neka sa na asofo ti ombo omudia so onyi ni so obeso omudia me ntia ase dia no ba snap answer no wo yes and je say so ni dey fa wo de boy enyi e dia besere no oya wanyame ehunu no kure na ehye baabi no menyi ntum se papa wo su mpa ne nada ana mintimi so nsan ni ti se ontimi nye ko mu nyina ye nipa na emum no Ghana na kwa ebi se so obi tan wa onya wasem a odi bi fura ko ohu se odi abroko baabi ohu se wa yonko baabi nti se me kan ne nasema ye baji adi manasi pese na minimum record pen wo su mpa o timi kan nsema asan nsema be firi no abo wo su mpa obi aya ne ano ya wo kan ni bre sabe ta flat otena Ghana ha wo ye program no se na eda forma gunyan nkotena bruchire e nipa na man discuss no de kotena ho to mu di nko bia mo hwe ni ye pressure kra ba ho Ghana na wo pese wo de kotena bruchire wa kotena ho the same pressure bit matter wa bruchire ho ini ngofo ebro makoka ho mu ntimi mae abrabo suban bi nti omo nko bi pese omo sentimi nka bi ya na ye kan se ko bruchire no wo kona da suban bi adia ukurom kra ti mepo unya pipa no aba wo twa wasinu no e dia ba sere no o ma no kura nedi o kan se na ye no kura nedi with evidence no nya so de na no be kan to wa kira sa no oja ho no asole ko ya tigana o be kan bi sa ankosi hwe to zan ko ka bi o mekreti entokwa no ye ne bi ama na so ko so ye sa nyame o betuma tua ne ka madwen te dan ra
Yeah, as a more. And Penufos about the botachino. Yeah, the Boba. Ah, I got to so young Kusu. We have been our say. In Kutu, we have been no century. And Chine, we have booked another in short to get it in Kutu, no century. That was say we have every day, ever. And Sana could say, Napanisi. Manasi, Nana Brown. Omi ni pebi ya umukriti papa ona na brown ubejina social media e ka se ididi atamanzan majisika odam de wabodam odam de onim nyansa asatana ko agrada awo sum soja anam sum de yede sum di si so ene no anodum asem of e ka se papa usu bempenti mi ni na brown that do for one train sign e nipa obetimadi na brown wo ye de wo your baby mi ni no your baby no wo ye de papa I say si trade ebu nsuo mu no fem de na ujimi onu ni legu ye mu a fe na jawo ye fu ya de na brown obetimadi ye betimu papa usu ben patwe mpena obetimu di amana yeye bega ko sikura no ko no ne nakura bega ko sina ne mpra no so no wo be wale na brown wonfa matri modin o ka se o na brown me pe say hallelujah na so papa usu ben pa de make me ni o nge wa ma mi komo ye die no matiase komo ye die no matiase ye die ma mansa nyina hwe matiase na make say etu ko sa usu ben pa ti dia o ye nipa me sanity ba mi so ye nipa ena mi say bi baby ono wanyina dru ene baby e wadru abrabo I don't think it's wadru here I don't think so be o ko be wonu baby a na me sum no onya mu ni wawie ena make no onya wi na wawie so wonye yes e dey na hu ye se wonye obi o utimi hu say papa we dey asemi otimi say nipa na wa hyehyɛ na ode ma wo what do to so wo ya jaja nka babu ntantia me mu ntantia asem na ti oda ko say I agree with your point what say na manasi say o usu ben pabo adi wono wada mpacho ye franent mama okay wono wada sebi sase ma manasi ka no se wono wada no emodu se wo na brown de ana brown so wo be yi wano no enso wano mama na ka half pia water gray de ene enfa ho baby ejina no na pese oji afa fidiem pia water afa fidiem tu de bodi agre enye ye no nsu kro na nsu kro na enye nsu anka wo manka wo me to aso papa wo su ben pamla wo me yi na no mama nsa hu se oma dan ya na wo ye sa dan ya menye sa o e pacho mati meja o kaza menyo sa papa wo su ben pabra no ngo se na brown ayi banasie me pacho me yasofu mi ni okay ni ye hu na brown so bia wo gbo no wo bodi ni sei of mine na pia Ghana for mo hwe bi o hwe nya no na pia no nsuo be ye water nsuo be ya se da bunkumfo wo na wonim se da mtakorade se wonim se da bikro se da na vrongo wo mi ehunu ti bia na wo boro mi ehunu se eni se ma wo kam mi ehunu se papa wusu bempa wa hye so wadwene no ne de madwene ne se wa hye so se wo hye so a se bia bo ye bodua sa to shop to kosua potuma ani brand asem ani brand abanim gase na aba no wo de nim gase to so fu kakaka sei na go betuma be no ka je se so fu kakaka ya so wa no wada be bodua bakofa enso na piepio na na wo ka se ye nkura ya nyinyi ya so da de bon ye tia wo je se mo nyansa ye wo bi wutin go tutu anoma ho ma entutu ne take 20 free so 29 free so ga je se anoma ba ni abra won takra ye ni tia se di gua no ye mu bida na brawe papa wusu bempa wadi se ya ye be mu se woni ya me be mu se woni ya no papa wusu bempa mra na bra bodua no bodua foforo bodua no e je fake
a fake. You can't be a boy. You need your boy. What is Nana Brabiano? I say Kunkum Badja. Kunkum Badja, we Boni no Kachi. A deep baton. No, we can't go to put it. Nana Brabia way. A fake. One more thing. Papa was to be 3 days. One more thing. Social media call. Now I'm answering. One more wadi. Oh ma. Anybody. Oni. So so. Manasi so. What trouble you on? Would you want social media? No one yet. Na brebe yan fa nem la ka tan so be be hye no why ya wo do nso nyansa kakra bi wo ba wo che chire wo e kom de di wo ye nya na na ye do wo de wonyam atetia ka asem ma ne kura wom tan kontopu mo fa jimi ne kwata bro chire wo Rami ko enim ko ni ba jimi na trapo na anti ankodi ana jimi yo what trapo afu pay wo ko e wo se ko jimi abrekom wa ye mpeni fo nyina se wo man no social media no na boa wa na wo de ko dato na ye adwuma no kra konfo bi na boa what consult consult oh okay ate muta go to bodo ti wo papa wo su be pabra so ye so fo panino so wo ye se na so to so bra. All right, and to know step up also be pabeba say one money there. Maybe I will advise that you don't come. E me can be bia. Anyway. The oboni du amonko, the wa obeje di gidi, wa onye ni so nye bibia na so. Baba, e me kasa kra, o kasa be me ya, o kasa pa be me ya baba. Enti en kasa, o kasa be me ya pa, en kasa Mr. Sa baby na krum ha de sanity. Yeah? Sanity. Mami come and me for me second story and bro, but before the mami ko Facebook and I'm read a couple of messages and far mamo. If we do say good morning, Bishop and Ojam, good morning, Diane. You said good morning to everyone. Please kindly share. And of course, I know people are sharing. Diane, good morning from Daniel. Daniel, good morning to you. I hope you're fine. Thank you for choosing us this morning. Of course, keep on sharing for others to be part of the program. Heavy Duty Majesty says good morning, Koowaa family. Live from Accra, I love this program, pa. Thank you. Original says that good morning, Madam Host. Please send my greetings to Ojam and Ofalumba for me, and let me actually greet my wife, Messi Abuajowa, Doreen, my daughter, inside Asante Mampong. Please check. Okay, I'm skipping this one to the next one. Emilia Frempoman says, "Marching, Emilia, marching to you too." Denise also says, "Good morning, Ofalumba. Good morning to you too." Heavy Duty Majesty came back to say that I have been actually watching this show offline every day because of work. Because today, dear, I am home watching you live. More fire. Thank you. Say when you're off being our share because if you're not a share, you are not a Nyame and can't go home. If I said that, please tell this man to close his mouth. I think he's going out to come on and answer why. Anyway, Patricia Obin says that just to create beef for Nana Brown because Nana Brown is off in the system. Please check the TV. Oh, sorry about that one. I'm going on. Grace says that when Manasseh was lying about innocent people, Nana Brown was supporting him. Karma is real. Absolutely, I agree with you. Phil Jones says that Nana Brown, Ojam is insulting you. Ojam must do away with sentiments and attack the current issue. Okay, I say Missy and a Febi. Is he trying baby as I say, Eddie dance here, and see dear, or the Iron Dano, and Eddie be told on Eddie. So as I say, Sunny, we are saying, it's here, Eddie Union Kwana, a day. We drew study, I was a made dear, 1 penny, and I would dear, 1 penny, into jam on carbonate. Mammy comment him. Phil Jones says that bring it out, madam. Are you saint? Ojam is not facing the fact. Ojam, more fire. Ojam, I'm not agreeing with you. It's from Obabi. This one says that Grace says when Manasseh was actually insulting innocent people, Nana Brown, I think I read this one earlier on. Phil Jones said Ojam the emotional
commentator. Alexis G says Ghana pastors are getting out of hand. Manasseh called himself a man of God, and he's always attacking. Your message is very long, but my second story, Emrewana, I just say excavators are a rhino, and you video number still does. Ghana for Monhe Galamse operators, and you. Excavators are trying to Urama. Dia besisi kulu asankregwa ni o asankregwa o modehie ni me ana me postu ba ko no omuni ehwe amoa modi mfidi na besisi ya omodi abehinkan o endi se chema huntumi ne jomboadu ne nasefo aha ne ya jomboadu ne mfidi ne sisi ya no ne chanafo edan no mo asisi ne ho no ye yi fidi ne na besie ewo kuro de yadwuma ngasa huntumi de ya ne asisi wuram jomboadu mfidi ni o Ghana nipa oda ne mines na no ona asisi dan acha na afọ na titi mu no omo cars na asisi wo no wahu omudia ya hyehyɛ ahia afọ excavators iv asisi fie kwa na ye hye no wahu so omo de abehinta ba bi emoa mofo madam Ewradi Shamlanti say nanado asem o kan o madi so a o maye citizen o munye spectators entitam bia no ade bia be mo man na chia no mbabunu de o mo hojim se mabunu ni ada ne nsam trefo o mo boa ama mpuntu aba o man na dan ya hwe ade krowe yi yo no da bia me kan se ebeche se betimi mpa ya ebeche ya tikromu a na leader akwahye mra wo mra hye bejafie ye nka hu bi o mo adwenkyere na e kromu mpifo ene mampanyini kotena se na o ma kire o ma de sa ade we enye ye tu ase no mo ngoshe mna so tu ase no oso mdo mo ho set example na nipa suro no na afi o mo no de yan timamufo na be set example na nse ye bi nie ye jinko for excavator na ye di jatun ye she no because o mo ni abam o mo nye MPs o mo nye ministers o mo nye MCs edi eje ye na ye she no na edi ehu abeto ye so na afi o mo ngoshe mna ne de o ma se sa kogu o mu fie edi da chi bia no mo hwe ne atno 1 month emujo a masa fa machine akogu kwa yenim no watu na tumamni bia ngu so ogusu tu okotu bi odo de ba akokọ ya sojafo na ba MP su na obesie MC su na obesie to nim da ombeko bi shi ho no no ato no bo akwasa ne de ni nyina ba omo amane ne ahye omo so omo ko ne abeche de na se wo na wo ho a wo ye enso na ye omo mpanimfo na na ade amaje amo hyehye no no ede de bi sam obi fie ze nkrane ya twa abai ya kan amete na ado wo hunu ya twa abai wo be TV wo be hunu ya tia se sie mama no mpa na me gase ntia eseselesi na ado dan kwa kufu ado ye wo monitor sankofo mu monitor man se ne TV asomasi kan ho asem timu mpo nkoche no eni 24 hours wo betese se ofa ofie posifo aba na ado am gase tia ni ntia ada na bibi nkoso yie ne ye ka tro mo mu ho no matu omani ye se jombo adu dia ne chana po fie na wo na aye wo ma no na hwe MP baako machi we nyina aye ne dia Ghana sika jombo adu na ye secretary for MPP why na edie secretary no one people no so you're right yeah what must we am China need them Ghana for them we kure bi nam China for na muntu gold man no anyi bi no mo fa bi nko the machine say some pa secretary mu a senkia de excavators ni ade gosie mpo a enye na dwuma no by secretary me nyiri say go na excavator so egu we ba kan wa nya A15 10 ebeduru na excavator so ne ane bo nya de kra 15 billion it o ma ko 10 na how many billion ye don bodo e secretary na japade wote Ghana nkwasi asemre nyina wo kan ateme menka bi ugo ka yesi menka bi ade ne guo na ado ahunu ye hwese besi wa ibenya ntro bi ahyehyɛ de abere wi ase ni nyina se ye ne yejeje ye ne yese because na nim gu ase be kan pan ni ntino e wo se etwa ntro support no ye ne yejeje ye ene ye so mfansi ne wo nkra na twa abeto abonte se mo se ye nhyehyɛ no e ka ho bi no mo de ye adwuma nti omo nkwahye ne nka ho se ye ntime ehunu sabi nyansa bia amoa no se ye de ba be ye adwuma ene ya hye no nti ya chese excavator no no mo de 2 gram se no yombo de onye kwan ne aka se on o de ye kwan onye contractor nti mo hunu bia mo nkwahye no e ho so kure nye ne fie bia na nye ne de achana fo ne dia ye nka se mo nto ne so edi chana fo no mo kra na ese ye kuro no ye nkwahye ne nyina wo ho ye nya video aya che na me ka bibia dan mesra kwa Africa na fo nsem fie be firi manu aba wan medam
go mo hye nipa ahom tie do e de anie ne yetime mu no wo kwabra ne to won fitire bra anya kakra wo bedi a ye kwa de ade na wo se mutiti esa because ampi na wo didi no on dia to edi emfanisi kan nka o man ne hu bi ampi na wo didi on top petrol ye emfanisi kan mu o man ne bi ampi ni fia watim no e politics ni sika no de asifie no ni bibia no e support o man no na ye na ye tia na mo de yetaku sempoa no ye musa hye ye ne ye ya na ye just carry tua mo de de ne bebu man no ai ni kwa se ye kasa kire mo dai wotu omo obra ne wa bi adwuma o se ye bie no wo se ni kwa se o ka na adwuma mu mra kire wo na emom wa na omo obra ye obi adwuma na ado mra ba ye adwuma tasem se ye du to buta ye ntwa te se ne MP fo ntwa no ye nkotwa ye friends ye ka encounter so se de ye nkotwa biem ye nsuo ye register ye ka number ye to nsu ama mo magie bia afesusu ye wi atakiti bia ye ntua efibobo oto ye ntua ni ye nya sa ne manya me we sika krom de ara mo kwaje bosia mo de die ne kotua mo je bosia na mo kwaje akaka na mo abejeje ho akire ye no mo de die ne kotua ni ye sika na mo boa no mo de kotua die nie ni eto mema ma da ma kro no da wo sa mo ya de ya nko a wa breast cavities income betimi kwa bi o enye betimi atu je say the boys yakogu so no ya boa no esiwo die bie galamse ntuma mo da papa na ye manenka ubi ya na papa na ye afede papa what ba hey metiase o na se yenya ya ubi bie book nim kakra ndi onya kobia ye be kan acheje aso onim papa no anya ye bone ba wo ka ni bre de to mre bia be se permission free wade me share ni video bi o kasa ya fe na obowa wutimun say you know with or the passion emotion na de eh want o say de fe na twini jona afe na obowa obeka say oh ho then so that is the truth. Why are we doing this? Omo ya no omo hwe no omunya say mna nche na twa pie ye hunu ba biegu ye hwe ne na ado be ye so obeto nsa afre no si e be sa machine ni na afro no mo video dia ba kire say machine am kan ye hunu ba bi wo yakofa ozo mbo ya abo chama ontumi di so ndi oda so obushi okura ye adwuma woni ho akoka go ya santere ja chama mbajo ni ade ne tie na ye ni sei ya ye si leadership by example na sabi mo amantima ansate example bi amfa amaye na sabi ta fracture minima kwa bi wo chebi ye fra na China eze prosu wo ja MPP na no ni mi di nkomo mato ne bombo mfa ncheme akwa ne ya bapan yo kro chicheshe ne motom okuma MPP sa MPP nya aba no mse omunya galam se etuo no obi side no so ntimi nya adwuma tia onyina so monitor omo keke ne ye ntua ne ka said omo ma sojafo ne metufo ko bapan no no ami nim ni jimi kro nji oda so tiba bi odie said omo si bu no amna na mo production wo no ojo obi atana chi nyina papa enso wo post wo MPP mo so no so ye ho youth organizer sadio wo ko kan MPP asem na atana nyawa budget and ye nya aba no kan ke mfa ne tra to budu ya amani bio obi site na won ko jino monitor sabi obi anwia bi ne ntua ne kan ye sama soja fo ko bu atana me se no wo mobo o mo no ka chewa Jesus wo ja no ne nam tenten no to ma na adwene ye se o mutimi ko site na wakodi obi achi se obenya bibia di se wo ne nam fie na mo tena se ma bro ne bone ba mutimi ko ka se no kura na mo pe na mo ye se ye je o ye nyina se ye fa ye ho adwene ni se de bia ni ko kromuti ye dia ba ya judge phone ye wa wo ye panyin na se bia so se bia nya adwo gimi a e be me mu se wajibi nya panyin ko ana tambia wagimi eze di bu ma wo ye panyin na unyansa ne nkreke a ye be kan kwasase ma kire ho to mande aduro no aye bro to bro me pacha mo fa de nto so na me nche made excavator ese makomako be ese makomako say be duni dunum di yi be 100 no be 70 on eso na sisu me say 10 and 50 ya bi abro okay ko beba se we wo 10 won fa mi adwuma na chama wuntimi so wo 10 won fa mi adwuma ni nya de gu mbotom na se yampi ni yanka wo mo ebia wo 10 abra ye tua wo ka wo ji petrol fi wo didi kwa na wo sa ba ji sa afidie we boso ade ko transact ye adwuma ade sikani gu mbotom didi na wo ja wo man ne ho na se wo ka che se ye nidi watam a ade a wo yiye unyansa wo wama na ukura se no o man no ana wo bo no
afidie we ba ko be nu be 1 billion say 2 say 15 billion what amansa mo 15 billion nti wo mako nko say 20 na chama untimi so wo mako 20 ni nyina billion sika no mudi gogo hen mudi fa hen eduma ni wo ba animu enipa bra wo ko hospital mpani wo aduro ni wo sika na mo jeje mo da tosk excavator no esimu papa tri so ana mo ma me pampam nya kro no ne wo ma wa bedi MP ana se minister bia na wo ye secretary for 8 years 8 years ya ka 200 million man to krana nka 4 years is 8 years mi to machine ba ko ketibito wo ten ya wo mako 10 so one man can say individual na woman to aba no ya nya kasa ne yagimie ana mpadifo no buru say yesu ani mu nyansa ntino ye be fa age na fie botom otimfo timwa wo go ka wafo beti otimfo so timwa o ka waro o be wurofo beti na oti wiase na se mpanifo mo wiase no ya mo yesi munim nyansa na yesi monko na mo de munim nyansa monko na se munyansa mo de koya no mo de bo man ne kro no na mo didi na yesu ye nidi a woni kom de o sai o mo didi na timem fo no kom de na mo so se be so ya ma ofo mo a mo be to jende ta kakaka e de sim fie ene mo yire adidi nti o timem fo ya ye mo a ai ya de to ba ma empanifo minister na ya ye mo a ana ya no mo nim se ya sabi ye mo ya ye mo a ya ye mo papa what is one making sha wa go decide won mu and what was the plot no and was sifie ama tan ani no mo go a condition enu mu dem enu mfide ni gu nchan ya se obi de na wo ye ni pasi wo mo ya se wo mo de no wo ye ni pasi wo mo ya kwa samra ni ye jimi mra eni ye selfo de to ma enu ntin and ya se obi de ni ya de obi de bisa wo e ma ne ko ba yeah koko football bo Ghana e koko football bo ya pass you is the health insurance no yes ya le ne boka kese no enkova yes ya moka kese na ekova what does one making what to be serious wo hospital bi ko hwe obi pesika kura edi wawo edi ya yi na boss afie wonya bi obi yale wo 20 series konto de nyadi wonya bi asohwa afidi wa pop na guo asho bi de etibo ya minister ni MP any president ni wo ya mpataku wo ya very mpataku what is mpataku ya mpataku mo didi bola so no okay o mu ni kaya okay what does one make wo ya pataku o mu ni akre o mu nya nsa ni so ya pa di fo ni nyina me nyi tunwa enya doa ebi mo so ye ebi wai pa mo chedo ye chedo ye titam bia no mo da dum kore no munya yade o do fakan munya yade kakaka koko ene enkonkon operation ye jimu operation ba ko sika bum mo fa sika na hwe ye che minister ni MP fo ye che da bi obi bi company say ni company bi wa fa nipa 20 wa fa nipa 10 wa fa nipa 5 afa kwan ba so ndi no ko na buruchiri na kuru ni ma ye da bia o mo se squad no mo twa fo say wo MP wo ya to ba ma wo firi kwam wo abesi da esi nkan na wo suku ne da ne atwa fam jimi bra wo di atira o mu so nyansa na de bia no ya ka sempa fo mo se mu nyesika mu de mo de ye apart from enkwasiade abotre dan metimi krom go so na MC o ho firi go so no firi o tu firi ade so no na next store ifi papa wasi nyina wosi nai ada wonti go so be den na ekuru na ye fe be ko na fe na mi enti so won se so firi so wani be hunu du be ka sisi adwembone ne komfa so pesi kanti no tem bia no mutimi nya ade be makuru no to ado mo so nyesunyafo ne to abama uko kan se me ye bui uko kan ye bui ka sinu kurum na ho nte anso be fa baya asida to kama no na be ne den be fa baya o no wo sida no to kama no no dam na no hu se jon yi no mu si so na madam e chefie wow me hwe no afon so na me hunu ye no mu di school dan bi so abubu beto ho na Ghana for so money da ho se e twa wo mo bi wo ye mfa to na sha afede no obusa question wa se ndi ye we leaders ni school na jiri pase na nkura nda so sua de wo ye ko se don ye wo
ade a yesi ni so say aye gate e pia ni say nyina wa no awurade nyakopo enti say ebe na be ye hu say omaye bi na mama wa drank baby easy school na bubu medafo festiwate na say dey pay for the anya bi o woni baby say one fence ya what the emotions be ka de yenka enti festi na say ya ni nka wi ase ya kwa na of how be ne den obi na ka na say yete Ghana ati abruchire dia ene nka stebio obefa me hene na so ha ade ba ko say nipa one day ten na enti am say nya botre life nya na yenyine se yenyine egum life nya bi ya ba be se be hwe omo anambo ati mbegwa ja da bia Ghana onim say president na person mtu kan kwa abruchire na se me kwa me tem person ko so munya tu koduru won so Ghana mpanyimfo awu me be se me ko mbetu abasa nka because they obey adwuma ka tu e ma ye de be ma won sanka enso you are not comfortable system ni nya adwuma intimity hey ene mi nya visa ne ya akra me kokra ha me kra me tu ya na me kra de bia kasa kase chama wuntimi because e kwan ne nye e kwan no wo fa so a wo fa kwan no so wi a age wo koye wo ka maintenance what is this weekend me ko fa kwan bi so ofa me hwe na che me ka what is this come Madam, a lot of messages are made at the amount, but I want to take this, this story. Nothing, me babaka, making messages no at the amount. You name him say, now nothing say, now she and Prophet TV Joshua, if you remember. Okay. Weekend ya Saturday. Now, ofrim we no. Na Avram Ben Moshe or the abetu abonte o se hwe. Ti say the krom ade, you need sofo bia wa ha wo. You need prophet bia wa ha fi say. Prophet a wo mo say sebi obi be hu a wo mo hu. Obi yare etimi nya no sebi wo mo timi yen senchene akese na mo de ye ba ko. Ebe film obi ehu hey ene de aseme ye ne Abraham ya adwene kakra o mo me hwe video ne mra stay with us on Koowaa ni yesi ekuro obi abeto aso simple but ya ma to asofo a na amanfo e de omanu gym ne ye ensem bi egu om books nim ene ebia kwan asofo ni bi afa so bu nipa no ne ade tonton so wow ne pa wo mu ka so mu kura no ne ade nti ato sofo pe na amanfo bi sase omutumi ne wahe TB Joshua to for me when I can see a prophet wa Nigeria any prophet wo mo Ghana wo mo aben no omutumi na kwa kwanya no said the Bible nim no wow ti mo sofo bia me ti biom sofo bia ka say won wanya ne owufo da bi e pa chaw we ya sofo nya ne owufo Ghana ha enyafo funu we nya no atamasi wi na wo Ghana ha Aliu Mama wi na wo Ghana ha JB Dankwa wi na wo Ghana ha ya bo ameso ali tu na wo Ghana ha ti asofo no mo nya di no mo na the entire say owuo ba yesie nipa Sunshine Adams brother Sunshine Adams the 31st kwamhye no oka bibi wo mu say sofu pombi e ba benya stroke ewu say ya mompaya na no ka say ya mompaya meaning prayer will change God's mind when yan kwamhye e loto no toy Ghana nkwa di okay to ba so what loto and I ya beto aba no ya beto aba no manshen ko because ya beto aba no me ba TB Joshua say yet is on your stroke allege Sani ate so nya stroke da amane film okay it is a say e ya pampa dia na chese nkomhye na Adams share no e very accurate sabe so me hye nkom na ya accurate me ba ha ya na me say ya beto aba na ba na ebeto no se na nado wini a joma ha ma be wini ana na nado wini time so ma hye nkom da wo dia ni nya nkom media ne yede odia wini time so ma hye nkom da wo dia ni nya nkom media ne yede odia ni ye me pra ni petu a sofu egu wiase odia ni ye odia hwa sofu egu wiase na wo bie wa no ka se nyame bie meni na mehu se eno no obi kwa ka se we hu nsoro okuta buta eno so ko fa asem ba ero wow o munyai ye mpem kom hye bia wo kromu ha. We don't build a nation based on the nkomshe. Obewu de ewu. Omunkwanya ne. Okay, ma dia to wo hye nkom wo nkwanya no. Bible ne say Jesus say muji media
ensenkyerene a meyɛ no mo bɛyɛ na mbɛyɛ akɛse asene me Jesus enya Abraham Ben Moshe and yeti nenkan over papa Abraham sem no from be bebre to asomu ameka se twa no se ubiem na so bɛyɛ wani so nyansafo a ubetumi anya bibi bebre dia yi wo ano na wakɔ even Yesu Kristo a yenyine nim so yenyankopɔn ba no onyane awufo nso no amu bewuo no wantumi anya ne ho anya se nku ntimi oba na wo purpose nti a wasa saa de ni sie sa na ye ka no kura nso so a yentimi mfa ni pe wo wi ase no nkompa Yesu ntimi da bia sa ansam de mete am so omoboa sofo so onyane nipa awurade betimi aye but ne nipa sa de atie nti onfa mfa sofo bia so the first sofo bi so man yes ade a wo hu so asofo no tebia ko nipa be hunu no so ye nyame o je TV Joshua sa ade ne bi nya pie se otimi ye no ne nipa som ne se nyame nti awurade wonye sa mistake ye so ye nyame nu nkumfo ono obi nche na ne munyam nti wo antanche ne bi ode be fa so amani pa sebo na wo nipa no untimi nkolete wo ho no wan hwe a wo nche no ono ko onfa mfa so edi no de ne Abraham kan no eto asomu prophet bia no obetimi aba kan ne kurom ha ya ti se unyane nipa uwo obi na onye nwui na abusuan le yam hyehye o mo no mbe fere no na obo mpa na abowa na paase wo wu paase yesi wo wu pa na onyane wa mo aba nkwa mu de obo ana okra na ankoduru enti no de eno kra se ni ekuro Nigeria fo na enya o mo asem nzi ekuro ma de o mfiri twa antro mo mfe no me fere nyane nipa de ekuro ma de me fere me ko ni se gidie no wa akiri enti no Nigeria fo anya ye mo nko so ti asem na ne ya kakra ne se ya difo ni timi tena asha America nkom so ti ase na difo ka siese ebewu difo bi otimi kan bibi ase me hu se sofu panyini bi pa but yentimi am more specific prodin but ya pese ya kasa fa MP honyum to ni minister o stabia oni yetimi body ho na ya na ma me hu se o modjuma no bebre na nya me mfre wo mo ya na ya adwenkyere eni adwenkeka da yeso o te na ni a ze da yeso timi feri nipa Yesu timi sikwam to te nani a senko obo mpa ya akọ Kristo ne nkyɛn buza papa ihu ade bi se na te ne ya bi a kyerɛ ne yie no onya ne sa no abetoto ayampia no it is a fa ho keto bi a ade na da bi a mo hyɛ nkom a kyerɛ fa ho no mabekyerɛ sɛ ye hwɛ a ne o kan ni we die nyame nkom hyɛ ntesa ɛyɛ die nya pie wi a obi a odi ada na waka na ye ni natam bet no bi a ka sɛ wo kan yo so ja se nyame bi wo Israel wo ya start ne ye kan sa ansam na kyerɛ sɛ ade na aka dito BBS go na bo nipa wonim ne ode ye nipa wonim sense between nipa ne wono eti bi o sense bibi o musa ade we say ya na beye dinya fe no beye ase edu ye so fo ade na so nkom hye ase unhunu ya menka ase de enfa nhye nko o sa ade no be da wo nipa aka no wasem timi straight say asema papa kan da na mididi na tem no mitwifa ane so no eno na abai na ko yesa wo ze wo da Ghana so for say bibi bam wi o mo no kra na pie ebekata me share sa ankom we because ene na mfento nim zatimamufo ni nhunu diji ono na ba beka se me kra me share me kan say ansana nipa kra adwena kwaso eji awrade hu omomobo na omunyi mfiri omunya nkom hye nko ani Kristo som nyame mie woni empre ene nkam ya so obi asole Ghana o edifo osofu bia asole Ghana o edifo o try so obehunu bibi aka eye senka uhunu bibi ka eka because Kristo say so ko kan sempa na ye di ache ye nsanchane ene enwanwade dia na enyanwanwa ba wotam nso ya tobo so wo bi o na nim che wa kwane nche kwane na so sani Elisha ni Elijah ye no wasi Elijah papa mesra wo sra na mabu pen mu baako wasi firi papa no wasi da mekọ so wani hunu mi a ngusran be ba wo so ampa ne papa ne tu ise wo kọ no wo hwe ne sana ne ngusu obegu ni kom ofa ngusu no ano start so ye nsanchane etom na bi e type firi obi o na bishop wakasa wo sha sa brain a ya sophobia person ye ka say ono e powerful no on ferry so be ba ho say buano eno ni jimi no asabita fracture ama omo ne nam na ntronko no mutwa da bia na mo ni mabegu asem na da bia mka ze Ghana timamufo ni ye mu bi na dwene mmere anka asofo ni ye politician ke ye hu omu anka betima ka bo ze ye 4 years be ba ye say ye to aba obo wan say new person ko firikwa mu bi ni aselect no kwa na mienu ya ko pe ba bia tena anka bo wan say asole omu nyina ateda mu no obi ana na yere ne me ya asole wo fie no mo asua bibi afirim Kristo say baby abenu ana ba san hia wo ni diri mu no no awurade wo ho ti moment aba sori anopa afra wo yira afra wo ma na mo be hia se yanyenjini Kristo ho na te sane wo ya asole kamoja awoko bo college na mato mapem ba bi decent obi anko na mo de agu eso mo fa ko chenyanka no mo fra je so mo reduce members a eni ni be start ya da ho o be start ya compaibo
and as of every Gugana Empire from Bobby, a penny, Boston, or me be a penny, the Ghana Petcher, and where did you better than a be? Now, Fenno won't be wicked to Avia. No, I any baby, so put me some comma, a bob post by Jenna Home and Anson was that was so. Barbara Way, the two want to know, the other marking, when they are doing. Why are you? Abraham Mushas and one. Yeah. Avram Ben Mushi. Yeah. But I am at the back choir and move Yasia. Yana and Pusumi, eh? And Pusumi cry. When I go upon both Yasiano, but we walk I home. Okay. To be woo, maybe I said, there be a mechanic. And will be woo, so for a moment, you go upon a channel. Yamamon catches say, and will be the wound will be based, will be based, will won our home. Na ko pobo wiase mo do wo kan ho this operation comes to be mu wo ba edai ana ebe mu ma wa edi na wo benya abodo be na wo be fa me de bia me kan do Yakobon se bia wo kan bia no ede na nam de totototo hu yi o se semra de be kwa wie ya edi for trofo be ba sa ebi be ye hu nyansa pe for enema wo mu sai okay. Sikanibre. Okay. Kunsu. Papamu. Adao. Aduho. Enie. Emle no anie. Emu bi bada dawo kase na wedi wa bio. Emle na Yesu kan ye no. Abam enie. Na bra me ba o. Brani de enwa na kese. Adrusu you. Na fine. Let's look at Avram Ben Moshe. No, Fablo Fashion. Me Fablo Fashion. Yan shane say Avram Ben Moshe na someone dey abetu dwa say. Mo sabi yeti krom ha. Yan papa no so for bebre. Obi be wa yesi hu. Yan ti ano so for be shen kom say sabi the late ebon obi wu a owuye. Obi kra de na nsen yakra papa ti. Me ba fatu nchen na me dey let's face the fact. Open no one penno o shen kom. Enu na ehia. Mpacho Mr. I don't want you to go there. And now, and also dan chenya. Yan papa TV just wants to free me. Bebre onu kroya so for bisa ba bonti aba be kan say. O shenkom be some time ago. Say, what we say so for nipa famous stuff be e be free. Amemu afi na abemu. Enti TV just free mo no meba. TV just free mo pe. And obe kan say nkom we wa shout wo da yen ne be kan say any start of no wo boa meboa program ya so steady now mo a mutimi hu ade mo a obi yare a mutimi hu mo a sebi o ye no bi be see disaster be see afa de sebi also focus see pa e be free mo a hu e wana mpese wo gina sa point no so say Avram asema okay no woni ne be ya adwene anana nya said meet you the ente wo ntimi hunu ya wo ntimi hunu bibi nka no ya asofofo no ye ni asofofo wo mu ye nchen wo mu hunu ba wo ntimi nye ana wo mu hunu kwa wo ntimi nye kwa no a wo mu ya aprofo nti wo ntimi hunu wo hunu so wo ntimi nka wo ntimi nye ne ye obeka chisaw so kutum sa ebebam anamem ba oye trumfo ntino na nada pa adadi wotase ma mekai na papa ni wo ye wonyale dobi so yale bia woboa aye kofa sache koboko tu so foro so ye trumfo ba nu ani na ma hu yesu ya so fofo ni bi no hu yesu nu se wo ye trofo ana wo ye trofo okay wotase ma mekai ana na so ko hunu kwa so no be ka so a e ka say hey for so waboa otan kontompo to hunu kwa anu so wanka anu so wo obepa hunu ba e kasi eh bi ni sa abam so te wa so okay Abraham the son carbon do kan say eti mo ahu anum say eye ba na so wo be ko hunu wo ko kasi kim na sa mema na se bam kwa no a kasi waboa obehu e bi na me kan okay so eje o ma mienu papa no mawu o free krom ya o ye Nigeria ni o ye Nigeria wo munya chidie enu ma se num na frɛ no na kopon so wo go ho na papa no koboko wo munya dia wa chire ho okay na we hu nka na we say ade no wa hu nka
to who can one rank and then at the baby. All right. Ghana for the ah Ghana focus yes we make counting focus yes we Ghana so the other back for no money today Nigeria back ko dia that's back ko no all right and you know me comment mo dia ma me call WhatsApp na message me aka message me no bia na fe no the last story no the abroad. Okay, fine, so I'm not coming on WhatsApp, I'm going on Facebook. Na me can Facebook messages me no be. This one is from Phil Jones says Ojam, don't forget Mahama others is people to bend wound to meet excavators 8 years ago. Phil Jones came back to say that say John have children, so do you think his monument was actually built by presidents or his children? So Obisa Sempana me no be adwin Tom Post said good morning friends, good morning to you. So Ojam is there but utility unfortunately dead is not God well. Emilia Frimpoma say hello Nanado, Ojam is angry and he is actually insulting all of you. Well, my last story, Emro, na my last story, me de bro, ene anapa way. And same baby, ene koso elkom ha. You see, I'm quite ebeji so. Last one, me de bro, and say, Prophet TB Joshua Efremo, come here, say, ebi ya, abrabodi sa, ubi oha, asem tuniya, na any day. Bia asem to the answer oh we dey me yo bia so okay we dey me yo na so na ne de we team obi so truly na eye ne ya say asem atosa onua no papa from pe osofo bi ene ne church members wo mu buse wo mani age je say enya asem keto sofo mu se me se bisa sofo mu unyonko sofo afrim eye ode onu kwa da so koboko na oni mkwa befa so abeko yenhwe video number stay with us. Lives of people then death sometimes is needed. This is the news. TB Joshua our food day. TB Joshua is dead. Somebody shout hallelujah. Kubendulu kubanga tujaji kuba olwaleero. TB Joshua mufu. TB Joshua is dead. He died last night. I told you God is going to overcome battles in Jesus' name. I want to take it as a victory. That is victory. One person. If it's been killing 1,000 people, he thinks his life is better than the lives of the 1,000 people that died. Just think through it. Think through it. One person. His soul is equivalent to the soul of a baby because they're all souls. What makes you think that you can kill others because you want sacrifices? We declare in Jesus' mighty name. All right. Also for Neni Aje, say Prophet TB Joshua Efremo and Yetene Nkano. Stay with us, Papa. Hi. Some way seven tapach and the Seri Gimaka Sakakra. Jimmy I is a kind of wedding for it. Must send a message. I don't know the because your country anymore. A radio some say, empower the boy and any woo. But the energy was this what the boy any back was such above 1 pimp per year they did it. In December, Platon, you preaching your gospel. Make us say, be our kind of was it in Joshua and pray that you pray that then they will woo. It did was a young for net just in your film. A cover fat topic, this Metraha. I got James a minion in Florida. Answer, Florida in a bread, your webino. Messiah in a trophy. And yeah, prayer who got you wrote by us and every year, and now that way in this year. You could walk on that, Okan one hour count, every year seminal. Manka for being fair to him. I said, young goody, no, my yeah, make a let you Florida, and Diana day.
on Florida na wo Florida no wadwuma ba ye ni sei any jena na ni aje no ntimi amoa amana ansa kira wa wu nsu e wo se wusu Kristo se wo ti asem no a e wo se wo ka kire yonko a wo ben wo nyane na di nkuta hudie pen no no so mfa ba mfine se wo ebebusa ne moja firi wo e se wo ti sa asem we yase a nanka wuni asofo wonim no na nim so Florida we ti man twa men no anya amana ansa kira waya na kuti apem sa amana wuna na wo bode so a ugimi e kire wo sei e dia na kire wo dan me no to yesi am wo suba bia enye wantimi anka nkyere me atwa ma suba ne me kwa fiase na akodi abi se me asa na mnim so wonya na mnim se ya na beba nyansa nipa kro na ode tena ye na ne de en na wo so ka kire nipa kro wo twebe no ya papa no ma so fon sa nya ga na angwa ajimi fo wo too much papa say ahwo ya ajimi fo wo too much because me kurom na me hunu bi sa di fo bi nya pie ne so abin wo kurom wo na sa wo so ba na ye di fo no start born na Solomon so obetuma jima 30 minutes ba kuna wate so aba na omunya papa sa ngofo ndi ngofo aya de mfa ma na minya da age nsama no aheda musum se ya ahini e ba ko ndi so obi firia na so okọ ha nyanya me ba ko no a wo ka twa ne ba bia wase so obi sum juada na obi sum fiada na obi nso sum gwasiada na ye obo ade no wo sum no nyanya me ba ko no ana enya ye muso obi worship jamande a na se ne de no mflawura bi ti ode ko mande maybe na da ade ni nhihye ye mu ho no prepare dia manyame ye ba sro mo yare ne doso ade bi won fi so mo na adi nkan won be ba ba adi ka be di akire etiaso fon be bi di kan e bo nyame wo da wura so Paula ne enim so wonye onkan wo bi no oba akire ya se Paul amantem o se di kan fo hwane se ye ye ni se wo gire no hweye no wan hwe ase dia na mede mani bu wotu e bi a wo hunu so akwadi ado di TV station ya papa Joshua ya papa wani age e bi a woni ado de nyame na frɛ wo kan so dwaman ya wo bo no e abrofun kate etu so dia ne ye dia ya ba sere omo ma ye tie ni hunu Kristo sam ne wo omumu ka wo kasa na wusu wuni ne tie wusu wusu am ene de se bi ana ne kra abrawan sa kira ye baba obi ana ene de se wo free meja e bi oba ba ye the next TV Joshua what I say dan no abo ne wa ye ndi Kristo gra ba sa amu sa pepe on pedi po mo tesa di ya mo unu ya no so want man sa kira na wo free mu eno na wo so wo nyatem wo ho adwen sa kira no kwa ma no hia o di na Kristo kan dan se mu Jerusalem mama mu nsuma mo ho ne moma because to dia mutu ono de ono ofisi so watene no woko ejime nsu otebia nti no se ye ne ye nsu ye ho edisanka oso nim se wugina yie no afede nke nsuma ya ho bi nsuma afoforo se no mbebo makodi eda ye ne awie ede ye ade ne yase mo ba kasa ya ne hu se mo na Kristofo na mabansabe mu bebi de jimi nko a ndobi tenchanya ubozu ohunu Kristo so no odo na yesi ewo mu no akamenu ya no na wo tofo ma dia na wo se medeje Kristo se onipa ba akofo onante tofo mo be yedeni na mienu onante ba akotofo mo ba akobeso ne nsa di se oni ana hwiase na onya sofo papa na aye papa no ada na onso ne nsa na mumu obeso ne nsa na obi awu na wo boisi wasoma no one na eso ufo wona giya adwomboni ekura nti na obi nso dia preach so ono so nya papa nti na owi na wa hese be ne da nipa be na enwu wiase dobi wu ntama na chese wo mflawura de dia ene nyankopon ne ba no de na ngo mflawura de kura o Yesu tete pe tina ngo mflawura de kura nyame moae na ene wiase bi atimu die obi aho kire na eyo obi de eyo obi erusibo ye be ye ne den bra moe me hwa kwa yi ni message ya no wo wuru ko be nam ka se Ghana hanko na jimi wa o jo mo ka se ni ntia na me ka se Ghana hanko a wo ya no se enya Ghana hanko a wo ya hanko to fom ye ko sie no ye ko tutu na tie na ye na ko shefom ne ya kata no so ne ya ba fie eyode o enti die pa adie na wo benya free ya wo denim ebi omodi na japade ne sika ne bibia beba no da bia me kan ni pa tesa asiso no what do you mean 1000 years yo wo bia no bet me 1000 years and wo be fa wo da bia wo ye bia ma wadwene ne keke ma common sense ni nyaduma aja after all wo sister ya na ni di agro ya wo ma wo ntade wo na nto se di da wo ni me no ansa mo mu da wo wai oko jame eno na yesa ko to da dwene wo se meso e fa ne be sie me e bi kwa ne ya hunufu e bi kwa ne mu fratete e bi kwa na se be so na ya ko chiba she fiase for life in the ever ni ehun tade che de se bia wo ye nipa bompa ye
efa kwa be fo so be free wiase e kwa be fo so be ko no eni obi ho tike de biase mo fu nim na asase abibifo no jini ana de saneti kokko na Nyankopon de boy no na emu ohena na minim tena ena tie no na aspire ana Nyankopon de boy yo se na eye bujem on se na sebi bi ana aspire ti na ahoya ye aya be ka be ntase Nyankopon tena no de boy no anya ewade wa na de o fa de kokko de bom rofuma emrofum enu nyansa sei no ko fa endete ayi afonuamu na tie na de boboy yi wema na no so a no diska wema na no so a no obo bituo wema na no so a no oya won ya obi awuo no ya awmo braba no ya aba no aye wode enipa bia waji me kura na eyasi ni esia nyansa obi akọ eyasi e preacher no amoto we dey eye na aba no still a wo no wo so fu mu a wo ko Nyankopon paapro you are very you are emotional emotion dey ma mo tese wo me ko sie no tese wade din ni di ata Nigeria eti won firi wo ma wo mra na ko pon ye du so sebie so yeso bebu se no question kakra so akwa am so de net kokko bu obi mani filie na di tuntum boy mi ye beji mi ye de ya na sebio ya no masa nanka onim se ofa hwe se daki broni wo hu minjindi se sa ho ya ni no ma we ebeba ni mu because broni wo se wo kai ka wo di we touch anke be fu obemu wo se fa we touch na enye fe so but daki on kan so wo di ayekra we di enye fe kra we di enye kwa because obebu abem ya dwene no se obi a oni obi awo bema oni oba awo na bema no asemato no yale kakra bi kan no watwe no hompo esanse oni ntema basabasa enti no oba ni bie na no a osenyame na etwia ne ka okunu oba wada wo oba bema wada wo supen osenyame na etwia ne ka wabra no woma enti sebi o senka bema no kura owu a obachi ne wona woma bayre me dey wo problem you see ebia just say obi ni obi nso wo adwumam o kana sem debi o say ade we de nka mo yin se nke be yo mo anye ni se enye yo ne buafu dako ena nipa no wo adwumam ho ni jai o say ma be ka mo asem na se dia mo adwuma no yi okoye afrofri wo koya wo fa woni bibi ebe to dwa say senka nipa ya sema debi o kenki yi di so a enka adwuma enka anye se yo eni tuna mi hu ya nka wo ho o wo daki ya adwen daki mi anka mi anka wo no o ye sofo onyanko sofo on ye se wakwada boko e bi kwana se be so ye be twa na no se be so ye be yo u show mu operation na so nka se bio yes kami kunu na se woni me kra jaya asemba ka mebo mpae e wade bo abema ye ononya bia odi bia brem me ne me nkolai o yanko dane mo da na so rada se nyame na atwia ne ka tu yem kra nka wawu wo emodi na de fish ato so keke no ayo bia wonum dede bia wo yiwa no afrebi no shia me ogodi telephone fa o shia mo ene de ha na wo te na se bi ofa o jimi me ba ye koku ba kwa ba ya me change of environment o mpe o so ko tena banku ase ahwe na meguso wudi banku 10 cedi ma better go into ato coke 5 cedi me no me enu hwan na edidi hwan na eche e president be for o mo na ba ekuro o wi akrante o mo ka o to botik ba ko show moto ma e o fi kuma se be se do no say the botik o hey your problem o bra fa mi say yanko enti de make say ni nyina o man mu o man ne timu no Nyankopon bo ye no ya be se o Nyankopon won che de kro won chiri me sofu ya was antase ko emu won ko so no da de was ayi opamo da bi ya o ha opamo sofu o je t-shirt sofu o je property ya Francis Quartin won ko so no da ya mai won che na tia kura Nyankopon de bo ye o sofu no ni to ko so sofu okay won ko che no wana me peda sem to na ojini wana me jini di peda sem ho ba se na se mu so di fa me twa boro okay me ye de all right
And the uncle so the innocent man, iron boy, uncle son of Diana, you na mpacho be come not to mark one to make a master walk out and to be any baby ojidi your last warning wada romance uncle some papa for so that you know on channel the to cronsha or the boy amadaki yitirima ye bone sanunti obe hwe enkrofo gwaso dem ye kri baba na so pie ba onye successful da wadwe de ntia akobon pa so dem sanso obi sade nyamenye ma utirimu nte enti obi on kwa asore enti de bia na nyame ye den ohyira no nyame moaye o ti se me nyame moaye maybe my lines not to bet me after a couple of messages quickly now you know yen share the ABC heavy duty Madrid that says look at all this, you know, foolishness, hypocrisy, nonsense. Asemo wudika nanka so for bet na asori dem ye asem ntuni nua so for ne ye on jubilate kai ya first the PSA ema education about center for model education about capsules abedwaman so wonya bi na so no ma ebebo capsules is so great to the extent to say when many and I say be infections and nketi bia me twa me ho about stay with us so many me so food ye nyina me se me hwe nyanka misia mobro wa for body ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wunyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey go wo gidie. All right, and said them big no we jibre na se winya edusan about capsules sa ebeboa ama sebi wo mema yom ay kama wo mayom so ebe kama ene mo fa nche yentimi emfa course bia ene mo fa enche but then kona kope edusan capsules bi nanom omo mesha no so bi na emoa emesebi yade nketi abodon pem ewe ni pedwem no entu ase kroje emfa mawo odifo na ye bo aso jape kroma o say bre wo di shebi ene no ma sebi de bia meka me say nsisi so tim so bi on very nice nenso no wo hwe ne ntade shem wo hwe ne kasem wo ne nantem wo hwe sene ne tiri ho kra yo yi ne tie ne ya ono no tim say we de sebi madam because we do funche pa sebi wadaroma enkoye se sakatu se basabasa okasakra se no be wusu tinti aye nani no na e wo se wu se bibi enkoye fa ne kodan odifo na ye boa na fa no na ensane ade emfa emaw sanso e na Dr. Dawood so no ni no e bo adwaman so a ne herbal mixture no onunum bia e be boa malaria fever bia e be dwane fru ni pedwem se bio ama obofuno mo ama oti papa wo ama awode wo ama wonase atatai ama sebio oba wo bo nsa emeyi wo flow no very slow what they are say obenom Dawood herbal mixture now a recollect system now we're going to have 5 solid days flow or probably a menstrual flow na bibia ai come on measure this order nyina no e be free wo so wonya ointment so bia na watiabo na ma ohu bi tutuo ohu bi e ya wa posto ne ade nyina no etime ayadwebrɛw edi amount Bushman International e wo Agric Junction ye the bush due to ono so ebo adwuma me so mama TV kakraka dia bo me dem enti no Bushman so say oba na kachi appliance na no wonsa ebeka bi ye ba be kwa ne sa oba ye ko dia na odi for no ye bo wi ko ba o she ba ni ko kun sha Friday we ana ye no online tickets here no e be ko so ja pe to bi o person of ko bom pa ya be timi akojo na afi su go so my hand na ko si ko so mbra ti ona no ko ke na my hand ni cha na ni ta wuke alright yeah papa ye boa de minya wa me besi wa gongon say agongon me do be small pampa me say yeah papa yi ha oja me hu dia me say me say minya na me say na agongon baby obi am chia okay za chem say boa ma cha kwaku bofo ma chia me am buy inshira ma cha buy na tete okay ashmama ye ba be kwa dia incha so no enkoma me ma me Georgina o kokoben nyame sha o magina na onye okese oni abusuane nyina ma me kiti oboasem mommy nyame onye okese wate no nyu fra dum enkwa dum waso me munya sa enkenye nyame ma nkwa tentene
CJ Fashion so Kumasi amekomo ora kwa mi asamo nya menyu fra dum kwa dum no nya wakoma so ade nyina enfama ma nkwatentina hoden wo mu se abribia no wetime ehyamatade ema medi dwumede ede bra eye amansan enyina ne number is 0268505021 ofrena obema wo ho IFFF Udra Mekoma Sweet FM and HFM Junction ho ena na billboard ni really opposite ye or Danny Sport lens strap ena vanyo pau wadaroma okonma atade bia opese wo hye no opepama bom so hema nana machi baby a obi am say ebo nyame enye okese na onye wakoma so ade na informal wadaroma ya pon adondu me ya ocha ye beba bye so I'll shoot you straight. William Pempenso edure. Be kwa family de hye me bi ni se broni ahu ofedua no. No obesi trododo amatoa. Pia. Enima, na dey. So 3 days in the malaria na ma go to me kasepo. Me ntwe kuda malaria kura no me ni be dipa. Aso minda na ya brempon katachie menim sanya metienti no me ba no me boa me ho mo aso aduro ni nie Dawood heba misa aduro wi me yire dom sima Aso kono fo wana maji wedi Dawood aba me cha dia ma me di hye ya kire se okwa obetima ahwe ne so yie bra bema me de ne chew Dawood aba me cha sahwini na duro ni ni yankra toyi FD agiatu Adi oi honey I never surprise you. Edusa herbal mixture any edusa herbal capsules and no who dread a day you could brew unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade edusa herbal mixture any edusa herbal capsules and no who drag a sepan ne you could brew unim a yama mani mema edusa herbal mixture any edusa herbal capsules a yokoko ni sisi ya redrug sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eye me. Ah. Na Edusa ya wase se me blabo buye. Sweetie, me bi komo me mami adwoamwa. Hey. What dance ye aye juma. It's a living testimony. Kone kwa jodi. What kaki ya Edusa pray. Obie timinumbi. I just attend for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe sa adwade nkrato yi mu. Agye atum se eye. Ye wo D4 and ye wo D4.